Bana umubasta batabona ababasta batora chikanisa jinyinge igoti kantebe no mubasta bw'ikanisa ya mochi sema cha 77 Mombasa pasta akeruko iwili ta pasta ngige gocha sobongo enali gotanta na of late asama tukaya bwango lakini ate vera nechikanisa cha buchira ababasta bagotwara so nabora toro bukulikanu Nonyana baba basta nkwarenga wali kana ko nende kya basta be Adventista mbango gete sana samatanga ya mabete somewhere bobasi na baba gikirete bana siasa bagatene nabo boli bagaji chukua bonse baba basta bakagikeria bana siasa piba kabakiri na ande bakabwate mochoko mubasta oyo no mubasta bwe kanisa yamo saba Mombasa ono leno maito muntu no muntu na kiro muntu nabwata matemu aye kubwaye nabo tutanyora matemu abwe kaina at the same time kubwate kananga kibwe begete na mama likagotebanga toigotemu wetani ko autajaribiwa kuliko uwezo wako ndio ono basta rende turojirende weekend scenario chikanisa chinyinge chikoba either Sunday go Saturday na Friday nenkobere bono mubasto okulire mangane kanisa weekend igobone weekend yaye weekdays aliera ati mugete alibasta ati mugete agora onjokana na koranga kiense kogenda Mombasa ora agende beach alia onjokana koranga kiekogenda bono gaika saba timati usaitani onera saikara stengo charo kumisane kere bintu mbire na gochote bigwe biyo kumia paka nende karata ya gwea oigo karanga nganje twasegete ya bidi amo kira nachukura royo liko mugacha ningo aparo resura yo kabanga ni vaidira ni mumera ko namba era bora ndarago arago korere tukugumia na bro ndo date banga tamira saitani otherwise tayedete ko chale bora libo mumerane bono mubasto yo mataka agaheta angene nyumba yo kwegokia kireta angene nyumba yo kwegokia tetebe kanitinga na tumegete kenyugwa kenda se nyombe iyo ti mungacha lakini mba umeranete no munyaruko yo mogokore mirima se nyombe iyo kwegokia muzwado yakamogokia akagokia pasta pasta kanyora matemu pasta na what the people pasta nero what the people kabisa buronge mke wa pasta Bono omaetu musiko yo akamwaba sta matemu ngabasta agana toswama tairasu mutu mekeke nyugwe kiroronto bwate binyugwe biyororo biro asiri binde na matunda pasta rubukona gusiba ngora agaga turakwana tuchine no musiko nako geti pasta so pasta kero kenda ba no muswati umanyire bo no kate bono umanyire bo litanga ni interest ya pasta nini na kadhalika bakaswaye nyumbe ime pasta nabwate chimbunja yake tinteba ni chisadaka usikira kinabwate besa pasta bakasoya nyumba yo kwegokia chiza chiambo baso cyale agasiki kwa mbali kako bagakeli yo gichinsa nchira ikaliko mentwa bagaikaransa segete kone bagakanyeka bakagambange 1.5 hours timaiti pasta gosengo eti alenge kebungo ime timaiti gosengo tera ngora ajuti ale chiabo nchimanyiri lakini chinkwana nchi akora tuchigeka finally bakagambo moise koyo ole gokora sinyumbe yo kwegokia ekirenga kia yere ni chibesa asekende giyonse kiriago korabu ekirenga kia eningi ebesa kaijanyo rebesa bakaibona na basta bono ogochigotabuganga kia ibwa muramulire yo betaba macho no bora sinyugo manyanga jiza kiara jita yanjiro jigo ya komesa mesali na ndo tarajinara divaidi turiko mayandi bwairete basta kobe ense monenuso apagoroba basta irango ragi gutwara haraka adera odora jitukunjirize basta mami to bono kagate na odora oiga kabu yaza jide josi kwali ari mukungu chikobori basta kai oma the finally basta akakora kurara salia basta akakora kurara salia kanyorerwe nyombe ya Maria elindaganye umunyarukuri kegera amachiko naro agokora se nyumba yo kwegokia oli ale gotigega sibona chikumwate ndi pasta fully
it means pastor ngwa kana arenge off ichibesa gete chibekire chiko bantenera ngoyo rura asebono you see wano Ikabidi wakanyoli bakachinsa inyene nusu isano akole mirimo ligerenga bamanya guchikumirana ikababo lakini onekero yababo chibesa nchire konye chia tumikira chiene gichinyinga ke pastor atumikire binyugwa bike na kadarike ndagira korosia ekiate robere tibanga nginga kiago cha kuspend wana ndo kia beto mai tinkiringa ekero bwa kimambia umwisi kulia kama tebinga bono basta sia ikiri umaete kwa huduma zangu ni 1500 sasa kala 1500 za Kenya hela za Kenya zisa Tanzania bwana wala za Uganda wana basta kumwekai timbu ati chige ntoko kora na kwegena na yenyegene tigangende nyumba ndore kiganja kiane nyegeri yake njibwatuke gocha njibwatuke toji chinsa chiemere monchira igachio moise kolia na are free tamo ito ngoli ni nduti lakini agakira nere pigipigi gete atagete kumanya pastor ya sako enda bakanga ini kesi atamoeti aro kiwe direction akamubwati ngora pastor kagenda gasoboye oyakarora bwoye no aswalia akagenda akaganya pastor musomere bese tamutomereti musikoli tukeli makabuka mapema akagenda bako pastor gatura gatemo mondo ndagete pastor ninde nengana pastor goturuo koboka gocha yuko muturano mugino mukayo mutulire nchorora ga gatukumanya gusunu pastor no wake toko masunu mubwata ni ujira ngodi ajira arabora jara ko sabeta gete baminda ko roma sabana mangi pastor kosagate namorangu mukaya ate ne kurumaega pastor keraro muisukoliwa unarara pastor bona gasuka gujanga sa abona nyumba gujia pastor kunyuranga wowe tali oli na wewe na tone gutumira beseli nanya kumutumira na nyumba besa telio pastor age sinse akagireka age stayagaga age sinse age zuru muntu gireka ngamusyo muda kambeo gake gagi bono huduma za kwanza chikara chaka bunga basi tanga gikiali musumba wa mindunga kikinga kiaba basi karara anze kabisa iga kagaragara maito muziko nege kone basi tekera usiku wa kondenga kai ngakire raba iganga rangiriro uri muri nyagitari mukayo kuna pastor ko mokolere signing akara irangora ngiwe tengo ke iniande ko bade buya ira Amezimia ya ambulance kara digo ya kara diga ambulance kara nyekanyake ngiwe tenga ngupikiande ndorera macho konyo ni muzwaje no alman ozwade dale tajiti ko kumoyo kera basa te banga igwa agateba iga nje kwanza mbuga ngonale tinko manyo yinto kiamura kiti ante be kinto kiandeta akataimuka yengoyo na bwadari de ni kana igeli yagi igwa akereza akateba na achire ayega kubuka kurwa bakera kubuka no mote byanto merebesa nzederibya nzederebo merebesa kurwa butira manyekana muka yega kyakora to jumuino lakini hata yo kulia kimuka dera manyekana bakabona dera manyekana Ageyelins. Kigosenda kwana. No yale. Ndio kwana. Lakini maliko wate banga mwange birecha. Nere nagotame. Actually to banga ki tikabire chapo mosani one lakini nje nimbwate chinguru sana ta gontema no paka goteme my friend nere nabwate chinguru chiaye nakubuliti alimonga umuntu uri ngoro ime nuyo uri gora yes babwata na magokonkongusa na bale ndio ingora boyo nde chinguru bakoso ime
kolengana na ndochi mubazi tugatebeti kunganjui karasa iga ukunywa matunda taribo egetie gikire gane eke gane togendeka gose mugasire na jiete ke finally ajiete mambi ishiwe bano girekire bwegire gisirie timati konyo mukayo manyire sababu yagerete pasta akanyoru hata chietio timati gose konyankia eresi kiaba kowe account gakiti ngiche tie sege enjoy igwa ni fight timati rochire mambi very early in the morning iyo muntu terande gaki akaenda boya chisa isano chia butuko akasungu gaki gayuguru nyorire iyo the following day agaja 12 chia mambi mapema taboli taboli oyo ndina alika gatebaga I'm longing for the day I will sleep yesterday. Yari kali tuka akorara today. What understand it? Akorara jisa jietani tisa asita kujigoro indero. Tala akorara yesterday. Agi. Gazi ngongo sana. Tumalize shughuli bana. Ange vile janera nagotame. Dago mutara mwanga. Bana omorembo ro kugenda guko yotunyana. Lakini bireja na bara tena kuganye. Bireja bwate time esaine sana for you. Na kigiti kya kobereke gani. Inchira date kugenda. Inchira kwenda buo na kienga je maligano bagose nengale. No kubuli na buli ngaki. Ikona kiko ra bwate kitie ke gare kabisa. Ke ureli.